Reverend Bitwiromunda yashobora kugira ngo abantu abengi batekateka ngo kushaguze kiro cy'abajurizi hamwe n'ebikorwa byabo igitandikiro bwirobu ari kushobora ngo abantu aba bari abasilamu abakristayo hamwe n'abakatoliki kubagize uroboba bakagaruka umunyikirize y'abagwejejeire ihangere no kwicyo bwirobu rikabereryo mu abajurizi ibintu kituregaho cyawe nanye ndonda ekituwo gukora ukabikiriza ibicika ngo makirizwa nico ngerize kugira ngo nyeta amadini gona ngabwite tuzo mu town ya Keshama tubanze twakora general cleaning kenyi wareba namwe nitwatereze town yona yanjye twakwata bitakwatwa konka buri kimwe cyo natwakikora je abwo kwenda ngo abantu bamanye uko buzima hariho kwehayo cyo nuko kwehanangiriza abakristayo ukutaho ibitekateko byabo ukutekateka acyaje mesereza abantu aba ukwayamagara gabo ahabwenkereza ndabandishwa namwe ndishwa nkadaniri ebiyarabiremu nishwa basedwa kamisa kinabinego ebibarabiremu inshanga nguni 2020 namwe n'abajurizi bari namwe ko bayigire konka bakomire kubahiga niwe dini bayonjire mu misho nitwe tinabarahiga nedini binabarahiga enkiko ziracika abandi baratwanga abandi batuganzeho abandi bakonkeho eco tikikatera ekiturete no gumizamo turiayo muringo ngo gumwe uguyajumirira abantu abarukwebembere dini konka barukwebembeza inziri yo kutatanisa umbantu kenderwa kitu no kugira ngo koko abajurizi bayehireyo nitwe tweho hariyo kandi wahurira kurabwo kunagambira abantu iburyo nkagenda ryaro muki erizoba kitargera agushere no buryo bushana konka kitargera batume turishwa bandi bamawagari baba kizito bahabona abafira batematebere kinetiro cy'abajurizi kandi abajurizi bakaferito twene abo kuba abija kutwasa bona bine dini nabo eyiba kugeraho kandi nabo bina abajurizi babo aba baferi so cyakitakuza kureba kati ije abe kanisa bonka naraba abekereziya kandi abandi bakasigana